Di pêla koçberiya ber bi welatên Ewropayê ve, kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê roj bi roj vala bûn û vê yekê bandoreka mezin li ser jiyana rojan e û tevgera bazirganiyê kir. Xwaringehên kampa Qoştepe piştî vê pêla koçberiyê êdî mane vala û tenê tunebûna pereyan dihêle ku xwedanê wan xwaringehan ber bi Ewropayê ve neçin. هي اكيد بيزدركم مش دربه اجبر يعني معيشات زحمت بو جواره معيشات قال لك زحمت بو كامبي يعني وك شغله ما كامبي يعني بري تفرفد هات يعني سرص بي ام شغله عشقبه حتى ما دقرت انا كي اول باش خلكيناك متشارع بيور سندويش كي بخو تا niha nîzîkî 200 malbatî ji kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê çûne welatên Ewropayê û ev yeke ji firojgehên keskatiyê diyar dibe. برياب عالم دركه حركه باش بو قلقي باش بو يعني هرو تقريبا بشونه خضراء بيشتي عالمها دركت يعني انها هرجانا سيروجا تشاروجا حتى هرو كم شنو خضراء وهر خضراء وخد مني بري يعني مروجا خالص كل خضراء ما نها سيروجا تشاروجا يعني مروكه تشنجي ونوكا بري حركه قلقي مريا حركات سوكي Rêjeya herî mezin ya koçberên ku berê xwedayên Ewropa ciwanin. Ev yeke bandoreka mezin li ser bazirganiyê dike. Ji ber ku gelek firojgeh di hundirê kampê de ji ber tunebûna ciwanan hatine girtin. خودی جاره تدید یعنی خورد زحف بین یعنی روزی که مای هفتهشت خورد هاتن که مای یه راه خواهد کریه پورا خواهد کریه المهم خودین ها ما یان خورد تکتی دو تین و کسی که دینی نه هنک پیرک هنه تدید دکر که وای پیوچک بارنه تو این همه تضبیط که چیت کنه چن یه مای همه پیرک مانه و خورد که مانه والله Tunebûna kar, lawaziya karê di hundirê kampê de û kêmbûna alîkariyan. Ev hemû sedemin ku penaber bikevin dibin fişarê de û careke din koçber bibin. Helepçe Saedûn Ark, Kampa Qoştepe.